Poštovani žitelji Mitrovice, da li ste zadovoljni stanjem u gradu i društvu? Da li imate nadu da će vam pomoći istrošeni i reciklirani političari koji 16 godina vladaju gradom? Stranke čiji su predstavnici ovde sa mnom su manje ili više svi učestvovali u propadanju i siromašenju našeg grada. Vreme je da odu u političku penziju. Vreme je za nove ljude koji nisu bili na vlasti, nemaju afere iza sebe, nisu učestvovali u stranačkim dogovorima i preslačanjem stranačkih dresova radi ostvarivanja ličnih interesa. Dveri samostalno izlaze na lokalne izbore. Iz razloga što nismo hteli da učestvujemo u neprincipijelnim koalicijama samo da bi prešli cenzus. Borimo se sami protiv svih. Borimo se da vratimo narod u Mitrovicu, da vratimo život u svoje ruke, da zemlja ostane naša. Ako vam je dosta lažnih obećanja od istih ljudi već 16 godina, izađite na izbore i glasajte za Dveri pod rednim broj 7.